دونیم من آرزوی سویف طول 2 ساعت امروز در خدمت شما خواهم بود. امروز جمعه است و همه شما میدونید که روزهای جمعه ما مهمان قبول میکنیم و مهمانان ما شخصانی هستند که نه تنها کارمندان رادیو آزیا پلوس بلکه تمام مردم تاجیکستان، تمام عموما شنونده های رادیو آزیا پلوس در هر گوشه دنیا که هستند دوستشان می‌دارند. و امروز میدونید من یک انسانی نجیب رو دعوت کردم که عموما فهمیشی نسل ها رو مغلوب کرده است. یعنی نیست نفری که از نسل جدید رو دوست ندارد، از نسل ما یا اینکه نسل کلان سالان، نفری که واقعا در قلب هر یکی ما جا گرفته است. میدونید چند سال قبل یک سلسله فیلم سینماگران روسیه بسیار پر سر و صدا نشر شد. این سلسله فیلم رو همه میدونند، بریگادا. و تا حال باور میکنید با دنبال تماشای بریگادا میروند. اگر بریگادا رو یک بار تماشا کرده باشند میخوان بار دیگر تماشایش کنند. آدمانی هستند که بریگادا رو شاید که 20 بار، 30 بار، 100 بار تماشا کرده باشند. این سلسله فیلم با خاندان هر یکی ما راه یافت، قلب های همه ما رو تسخیر کرد و باز مخصوصا این سلسله فیلم برای مردم تاجیک اهمیت بغایت کلان داشت، زیرا در این فیلم هنرمند تاجیک تبار از اهل ما، یعنی از اهل دل، از اهل ایجاد، هنر پیشه بسیار نامدار محمد علی در سلسله فیلم بریگادا نقش آفرید که سر تاجیکان بالا شد در هجرت، در غربت. تاجیکان افتخار کردند و گفتند که محمد علی هموطنی ماست، محمد علی همشهری ماست. و امروز دوستان عزیز من هم مثل همان تاجیکانی که در غربت افتخار کرده با سری بلند گفتند محمد علی هموطنی ماست، من هم امروز با همین گونه افتخار میگم محمد علی مهمان برنامه دوربین است. درود بر شما. السلام علیکم دوستان عزیز، السلام علیکم شنوندگان رادیو آزیا پلوس. من کمک خودم ناآرام حس کرده ایستادم به سبب آنکه یکمین بار در عمرم 70 ساله امسال میشم، یکمین بار در 70 سال در رادیو برآمد کرده ایستادم و عجایب است. شما یعنی خودتون رو خیلی خوب اداره میکنید و فکر میکنم که از این بعد دویم مهمون آزیا پلوس میشوید. میبینیم، امیدوارم. بله ما هم امیدواریم. اینجا یکمین شده عبدالرحمنов سلام فرستاد توسط وایبر با من و شما و با کل شنونده ها. مرحمت سوال های خود را پیشکش کنید با هنرمندی بسیار ورزیده، هنرمند نامدار محمد علی، هنرمند سینما. وایبر ما 88400107. شما میدونید یک بار دیگه تکرار میکنم 88400107. اگر بیرون از کشور قرار داشته باشید اول پلوس 992 رو بگیرید، بعد 88400107 سوال خود رو نوشته و ما فرستید، یا اینکه با تلفن ما زنگ زنید. تلفن ما 44 6 107 107. و اینجا باز از شهر سئول مملکت کره درود میفرستند. سلام به مردم سربلند تاجیکستان و شما، یعنی به من و شما سلام فرستاده است دلنازه از کره. ما رو در تمام گوشه و کنار دنیا میشنوند و میبینند همچنین، زیرا ما توسط اینستاگرام، فیسبوک و توسط شبکه یوتیوبی آزیا پلوس تیوی این زمان نشر میشویم و یک سلام دیگر به بیننده هایی که این زمان ما رو توسط اینترنت تماشا میکنند. خب سوالی نخستین، شما آمدید، اومدم. خوب کردید آمدید و شما با خود خرما آوردید. این خرماهای لذیذ رو کارمندان ما چشیده لذت برداشتند. این خرماها از کجاست؟ شما میدونید من خونم، من در همان نمایشو این سخن میگویم که من خونم جای تولد شدگی من در تاجیکستان در حضرت مولانا یعقوب چرخی و در همونجا من تولد شدم، همونجا زندگی دارم. همون خانه پدریم و حولی خانه پدری مادری به تا حاضر فرزندام همونجا تولد شدم و این باغ پدر و مادرم شناندگی بودن. مادرم 93 به گذشتگی از دنیا چشم پوشیدگی. لیکن هر سال آن زراعتی که از باغ، از زمین میبرآمد بین همسایه‌ها و دوگانه‌ها و یار و دوستا با همه یا تقسیم کرده میدادن. این خرمایی که من امروز آوردم شما با این نصیب شما بوده است از همون باغی پدر و مادرم. وقتی که میخورید کفی یک کف دعا حق اونا با حتما کنید. البته تربتشان روشن باشد، آخرتشان آباد باشد و سپاس به آنها که برای مردم تاجیک و عموما برای مردم دنیا محمد علی رو تقدیم کردند. نفری که در عموما رشته سینما نفوذ ملت ما رو میبردارد، در هالیوود هم ثبت کند
تاجیک است. در نمیدونم بالیوود هم ثبت کند تاجیک است. در فیلم های اروپا و روسیه هم نقش آفرین کند تاجیک است. از دیوری ما است. خلاصه دوستان عزیز سوال ها رو پیشکش کنید. من منتظر سوال های شما هستم. ولی که توسط وایبر چند سوال اومد اما من میخوام اولا سوال های خود را پیشکش کنم. شما به نزدیکی سفر داشتید به کدام یک منطقه فدراسیون روسیه قبل از صحبت ما در برنامه نگفته ها باید می رفتید فرداش رفتید آمدید این سفر چگونه صورت گرفت و با چی انجامید درباره این سفر حرف بزنید. میدونید پیش از رفتن تصدیق کردگی بودن یک فیلم من باید داغستان برفته سیومکا میکردم به سبب اون که коронавирус ба сабаби он ки нарху навои билетҳо дар тоҷикистон беҳад қимат ҳастанд ва ҳамон рӯзҳое ки ман бояд мерафтам медонед акун мебахшед ҳамин рақама гӯям то 13-15 ҳазор сомония нархи билет хестагӣ буд. бисёр душвор буд. ҳамон нархбам ёфтан билет бисёр душвор буд. ба сабаби он ки ман вақташ ба рафта натонистам аз Москва мо бояд Махачқалаба мерафтем. Уно خیلی انتظار بودن منتظر بودن که من میبیام و مجبور شدن که شخصی دیگری رو همون رولی که من تصدیق کردگی بودن همون роль با دیگر شخص گرفتن. بعد وقتی که من اومدم عذر پرسیدن. Мы не ожидали, мы знали, что вам очень тяжело прилететь, и поэтому вы извините, мы взяли другого. Мы решили не рисковать, взяли другого актера. همین خیلی کار شد. لیکن این رفتگی هم میدونید شما درباره اروپا آمریکا گپ زده ایستادید. یک پیشنهاد شد یک فیلم کانادا با رژیسور از فرانسه نام فیلم اینفینیتی باید اینفینیتی این کداک است نمیدونم این چی است لیکن نام فیلم هست. یک ماشین نامش اینفینیتی یک تیاره هست یک نمودی تیاره ماشین سبکرو من میدونم هست اینفینیتی. خلاصه یک من اونجا باید یک رولی کاسمونавт کیهانوار یک رولی کیهانواری که از آسیا یک مردی که یک رولی عجیب بود که در زندگی و انسان شکست خوردگی همین رول باید من اجرا میکردم. وقتی که سناریو دادن سناریو به زبان روسی بود یک کلمه هست ساماپروبی یعنی خودتون سیومکا میکنید و همون شرکت با میفرستونید. وقتی که من سیومکا کردم خودم میفرستوندم این روزهای آخرین پروبا بود سنجش. پیش از من من نمیدونم چندین نفر رو سیومکا کردگی بودن. دیده برابر من تصدیق کردن گفتن که واو براو هفته آینده نقش شد که ما شما دیدیم پروبا شما دیدیم هفته آینده تیاری بینید کانادا با سیومکا با میریم. من گفتم چی خیلی من میدونم که من یک چند تا فیلم با زبان انگلیسی من کار کردگی خارجه با هم کار کردگی لیکن ولی با آمریکایی ها سبب در اون است که من زبان با اون درجه در کاری نمیدونم و رول هایی که من با پیشنهاد میکردن من از یاد میکردم. من با مخصوص معلم میدادن که کجا با چخیل اکسنت داده چخیل کار کرده. من باید درباره سخن فکر نکنم. من باید درباره ابراز فکر کنم. من گفتم بین یک هفته با هیچ این رولی کلونه از یاد کردن بسیار من با دشوار است. من عذر میپرسم. نرفتم خلاصه نشد. باز من شادی کردم که در این فیلم منم افسوس میخورم و من برای اکتورای نورس اینم یک درس که زبان بیاموزند زبان آموزند. میدونید زبان این کسب نیست. زبان دانستن در کار که در کسب خود استفاده بره. برای همین برای جوانان هم گفته ایستادم که حتما یک چند تا زبان من در این زمانه حاضرینه به این نمیشد آموختن در کار. همکاری من بخان نظیربایف قبل از در اومدن با استودیو با من گفت که حتما درباره فیلم بریگادا از محمد علی بپرسید. خیلی بود در تاریخ زندگی من این فیلم هم بود. سال 99 1999 2000 با فکرم همین فیلم برآمدگی بودن. فیلم در مسکو گرفته. شما احساس کردید که تمام مردم تاجیک حتی مهاجران افتخار کردند همون زمان؟ میدونید نه فقط تاجیکان نه فقط ملت تاجیک خلق تاجیک دیگر ملت ها هم دیگر
ман ҳеҷ тасаввурот надоштам ки ҳамин хел ин як бомба бар ин як таркиш бар ин мешавад. бале таркиш шуд. барое ки медонед аз дигар давлатҳо, аз олмону, аз аврупо, аз тоҷикистон, ман он вақт Москав ба як вақту замонае буд ки дар Москав зиндагонӣ мекардам ва чӣ қадар хатҳо, чӣ қадар миннатдорӣ аз халқи, медонед халқи оддӣ, бачаҳои меҳнаткаш, азоб кашида дигар давлатҳо ба рафта кор мекарданд. акои Маҳмадалӣ, ҳазор раҳмат шумо ки обрӯи моро шумо бардоштед. як чизи дигар, бо тақлид аз нақши шумо баъди силсила филми бригада бисёре аз соҳибмансабон, сармоядорон ва дигару дигарҳо сари мизи ғизо ё ин ки дар ягон зиёфате дар ягон ҷое ҳамон шеърро бо лаҳни шумо мехонданд, ҳамон шеъре ки буд. хонам бале медонед бисёри одамо мегӯянд ки ин шеъри ҳайём аст. Не, ин шеъри Мирзо Турсун, як порчаи аз шеъри Мирзо Турсунзода. баромад. то тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун касонро гум макун. як калима мушкил осон кун касонро, ҳисоб кунед қариб 20 ҳарф мешад. ина Мирзо Турсунзода ин сухана худаш офаридагӣ, ин забон ба ман якум бор ин сухана ман дидам ва бисёр бале мушкил осон кун касонро гум макун. баъди чанде суҳбатро идома медиҳем. ҳоло реклама дар рӯи мавҷи 107 FM дар радио Азия Плюс.
тоҷикистон ва ҳам дар хориҷ, яъне ман медонам ки тафовут ҳаст, фарқ ҳаст. агар ман дар Россия дар дигар давлатҳо сиёмка иштирок кунам дар филмҳо, медонед ман он қадар талабгори чӣ нестам. Фақат илтимос мекунам ки ба сабаби он ки ман гӯшти хуга намехӯрам, ҳам чӣ хӯроке ки бошад, гӯшти хуг набошад, моҳӣ бошад, гӯсфанд бошад, дигар чизо бошад, яъне дар ҳамон феҳристи талабот шумо инро менависед. медонед агенти ман аз уно талаб мекунад. Ман ягон чиз талаб намекунам, агенти ман талаб мекунад. Мисол агар ман поезд қади равона шавам, кабинаи эсреба ман ба ҷой мекунам. Агар тайёра ба самолёт ба агар равона шавам, гоҳе агар билет бошад, агар ҷой бошаду илоҷ бошад, бизнес, агар ҷой набошад, эконом класс ба. Ман он қадар талаб намекунам ба сабаби он ки дар тайёра ҳамагӣ 3-4 то 5 соата шумо дар ҳаво мешед. Барои он қадар як муддати кӯтоҳ ҳаст. барои он қадар талаб намекунам ин чиза. Лекин вақте ки мерем сиёмка дигар давлатҳои дигар ҷо ба, ҳатман илтимос мекунам ки ман худам шабона танҳо бошам, шабона ягон кас. Медонед барои чӣ? ман ғами худам не, ғами ҳамсоя мехӯрам, барои ки ман хӯрок мекашам. ана инро ман намедонистам ки муҳаммад Али вақти хоб хӯрок мекашад. Баланд аст ки оно азоб накашанд. Хеле баланд ми паст ми чӣ, лекин ман медонам ки ман хӯрок мекашам. Ман ина намедонистам, ман ба ин фарзандом ин гапа мегӯям ки дадаҷон шумо хӯрок мекашед, мо каме азоб мекашем. Хай ман гуфтам барои ҳамин дигаро ман гуфта истодам, агентам медонад ки ҳамин хел илоҷаш бошад, ҳатман ман танҳо бояд бошам ки ғами, боз ҳам гуфта истодам, ғами худам не, ғами ҳамкорояма хӯрда истодам. ҳамин ин мисол унҷа ба инҷа ба Тоҷикистон ба бошад. Шумо медонед баъд аз он аз филм вобаста ҳамун рассоми либос, рассоми чӣ ба шумо интихоб мекунад он либосе ки барои образи шумо дар кор бошад. Шумо меофаред таърихӣ бошад, замонавӣ бошад, чӣ интихоб мекунанд. Тоҷикистон ба ҳаракат мекунанд ки он чизе ки актёр либоси худаш бошад, мошини худаш қати бояд биёд, ё ки ягон мошини нақлиёти дигар чӣ то ҳамун ҷои киностудия чӣ. баъд аз он филм ба истифода илтимос мекунанд ки мебахшед, мо маблағамон камтару чӣ илоҷаш бошад, либосҳои худатона истифода баред, биёред ҳамин хел чӣ. Ман райдери фарқи райдери инҷа, фарқи райдери инҷа, ин як дуюмаш. Баъд бисёр вобаста, медонед ман як намоиши шумо ба дар бораи он маблағе ки актёрои мо кор мекунанд дар Тоҷикистон мегирану он актёрои мое ки берун аз ватан. Медонед мо дар унҷа ҳам дигар давлатҳо ба мо ҳамчун тоҷик мешиносанд. Унҷа ҳам нарху навои мо назар ба актёрои худашон пасттар мо нарху наво дорем. Мисол ман гуфтагӣ будам шумо ба ки агар мисол дар як рӯзи корӣ 12 соат рӯзи корӣ, ҳозир пеш 8 соат буд, ҳозир 12 соат. Дар як рӯзи корӣ агар мо ба унҷа ба аз 1,5 то 2,000 доллар мисол маблағ гирем, душанбе ба ман намоиш гуфтагӣ будам ки ҳамагӣ 23 доллар пешниҳод мекунанд. Медонед ин шукронаи худо ки ман берун аз ватан кор дорам. Лекин ман дилам месӯзад барои он актёрое ки дар ватан, дар Тоҷикистон, дар ҳамҷа кор мекунанд. Ин медонед ин як шармандагӣ. Ин вай актёр 5 сол мехонад, баъд аз хатм кардан чандин солҳо бояд гузарад ки вай ягон филм ба таклиф кунам. Ин як расм шудагӣ ки як журналист ман ба як савол додагӣ буд ки агар шумо таклиф кунанд бепул, шумо кор мекунед ё не? Ман гуфтам ҳа, ман кор мекунам, лекин ман ҳамин саволи шумо ба як чиз таъҷиб. Мебахшед, ман заводи ғишт надорам, бозор ба ҷои надорам ва умуман дигар корҳо қати машғул нестам. Касби ман ин актёрӣ аст. оили ки ман рӯзу рӯзғору зиндагонии ман ҳамаш аз рӯи кори актёрӣ ман аст. Тоҷикистон ба ина мегӯям ки ту бояд фахр кунӣ ки мо туя таклиф кардем сиёмка ба. яъне бояд маблағ талаб накунем. Бояд ту талаб агар пешниҳодам кунанд. ин чӣ музахрафот аст. ва он $20 дар кадом кинофилм ба шумо пешкаш карданд барои як рӯзи кориятон? Як чандта филм буд. қадар арзиши хандаовар, нархи хандаовар. Медонед ино таклиф мекунанд ки ҳамин кадом филм буд?
номаша намегум, киёя намегум. Ин афсус, ин расмӣ шудагӣ, ин аз тоҷик филм фуромада. дар тоҷик филм буд ин $20. охиронаш $23. $23. таклиф буд аз $23 аз тоҷик филм. вай филм ҳозир рафта дигар давлатҳо нишон дода истоданд, вай диск карда фурӯхта истоданд. як филми аҷоиб, филми хуб биромад. лекин ман боз ҳам гуфта истам, медонидми он пуле ки ман дар инҷа пайдо мекунам ва ман ба мерасад, ин пула ман як кор дорам ки агар як чиз ман ба ватанам ба пайдо кунам, ҳамон пула бурда ё ки ятимон ба ё ин ки хонаи пиронсолон ба тақсим карда, соли нав, наврӯзиё ба дигар чизо ба тақсим карда, аз дилам як чиз мебирод ки ҳамуна шарм медорам ҳамон пула гирифтан ва боз як чиз дигарам қуш карда бурда ҳамуно ба меспорам ки чӣ шавад, як рӯзашон рӯзи хурсандӣ шавад. ва ҳамон саволи рӯзноманигор ки шумо ройгон, яъне бепулу маҷонӣ намехоҳед сабт кунед, шумо низ ҳамин саволро ба рӯзноманигор бояд медодед ки шумо ҳамин фаъолияти рӯзноманигории худро бепул оё метавонед роҳандозӣ кунед, бемаош метавонед кор кунед? Ман мутмаинам ки рӯзноманигор ҳам шояд дар ҷавоб додан танқисӣ мекашед ё ки хиҷолат мекашед ва ҳар як чиз бояд подош дошта бошад. инсонҳо аслан ман намефаҳмам ки масалан бо кисаи холӣ, бо ҷайби холӣ ва шиками гурусна на кор карда мешавад, на фаъолияти худро пеш бурда мешавад, на ватанро дӯст дошта мешавад. зеро инсон вақте ки эҳтиёҷ дорад, эҳтиёҷи иқтисодӣ ва эҳтиёҷи моддиву маънавӣ дорад, ҳатман ба ҳамон эҳтиёҷоташ фикр мекунад, дигар чизҳо арзиши худро гум мекунанд. барои ҳамин дӯстони азиз, шумо метавонед саволҳои худро пешкаш кунед ва аллакай як паём тавассути вайбер омадааст ки инҷо менависанд: Орзу, уважаемый, очень впечатляет ваша беседа с замечательным Мухаммад Али, творец, актер высокого уровня. Творчество, здоровья, счастья, любви. С уважением, художник по костюмам кино Манзура Ульджабаева. Вау, Манзура! Манзурочка, спасибо вам большое, я очень тронут, мне очень приятно. Мне очень приятно, что вы слушаете радио Азия Плюс, и вы участвуете в нашей сегодняшней беседе. واقعا من همین نسبی خانم منظوره رو وقتی که میگیرم وجودم میلرزه، زیرا اولجابایف شما میدونید که این چه شخصیت از خادم سیاسی مملکت ما، کاتب اولی کمیته مرکزی و منظوره اولجابایف دختر کاتب اول کمیته مرکزی ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان. این حرف کم نیست، یعنی برابر با دختران پرزیدنت های امروزه. حق است. بله منظوره، من شما رو میپسندم، دوست میدارم، احترام میکنم. سپاس برای شما که این لحظه ها برنامه ما رو گوش میکنید. سپاس به شما و واقعا هم منظوره یک انسانی نجیب است. میدونید وای نه فقط انسانی نجیب و یک شخصی پروفسیونال در کسب خودشون، هم در آموزشگاه هم در اینستیتوتی و رسمی درس میتین و این یکی از همون پروفسیونالایی که از پیش، همون شخصایی که از پیش ماندگی بودن، خدا با شکر که یگانجا با کوچیده برآمدن مثل دیگران نرفتن، وطنشون به خدمت کرده ایستادن و یک رسمی عالی هستن این کس. و یک چیز دیگر سپاس میگویم با منظوره و برمیگردیم به موضوع مبلغ. اکنون گفتیم که در حال حاضر یعنی امروزها مبلغ خیلی کم پیشنهاد میکنم، مثلا با شما که خیلی ارزشتون بلند است در بین کینماتوگرافیستان خارج، روسیه، اروپا و دیگر جا، یک روز کاریتون چقدر ارزش دارد؟ از $1000 بالا، $1500 تا $2000. در تاجیکستان با شما پیشنهاد کردم برای یک روز کاریتون $23. با $3 دیگرش رو من فراموش کردم، $23. این یک. ولی در زمان جوانی هایتون چگونه نرخ گذاری میشد زحمت هنرمندان در سینما در جوانی هایتان، یعنی در عهد شوروی چگونه بود؟ مثال میبیارم، یک تیکت، یک بلیتی از دوشنبه تا مسکو 54 سوم بود. بله. 54 روبل بود. وقتی که من کار سر کردگی بودم در تاجیک فیلم سال 80 به یک روزی کاریم 22 روبل بود. 22 روبل. اوه خیلی کلان. بعد از اون بعد چند سال استشراف کردگی هم اعضای اتفاق شدم و دیگر فیلم ها با دیگر دولت ها با کار کردم. نرخ و نوای یک روزه کاری من همون وقت به
56 сом шидагӣ буд. Акай Ату Бе Маҳаммадҷонов ниҳоят зиёд. 70 чанд сомон 70 чанд рубл мегирифтанд, ман 56. Яъне гуфтам ки як билет як тараф ба то Москва рафтан 56 маблағи калон аст, зеро маоши ҳадди ақал дар замони иттиҳодии шӯравӣ ҳамагӣ 90 рубл буд. 56 сомонӣ дар як рӯз. Ин ҳам дар ҳоле ки як донишҷӯ идрорпулӣ, яъне стипендия мегирифт ба андозаи 40 сомон барои як моҳи будубош ва зиндагонӣ, масалан беташвишаш. Ва бубинед дар як рӯз 56 сомон. ин қадри ҳунарманда қадри ҳунар ва ҳунарманд. да, ҳунар ва ҳунарманда нишон медиҳад ва он шахсоне ки раҳбарӣ мекунанд ва чӣ мекунанд эҳтиром доштанд ба ин касб. бале, баъди чанде суҳбатро идома медиҳем бо радиои Азия Плюс. бимонед дӯстони азиз. Реклама.
дар Азия плюс. муҳаммад али, бори дигар ман дуруди шунавандаҳо ва бинандаҳоро бар шумо мерасонам, зеро моро ҳам мебинанд ва ҳам мешунаванд. хуб, ман акнун фаҳмидам ки шумо дар замони иттиҳоди шӯравӣ барои як рӯзи кориятон дар саҳнаҳои филмофарӣ, дар майдони филмофарӣ 56 рубли замони иттиҳоди шӯравӣ мегирифтед ки ин маблағи кам нест. ва ман ба филмографияи шумо назар афкандам. ҳамин ҳоло дидам ки филмографияи шумо теъдоди зиёди филмҳоро сарҷам кардааст, дар филмҳои зиёди шумо нақш офаридаед ва тақрибан ҷамъу тарҳу зарбу тақсим кардам пулҳои шуморо. пули бегона ҳисоб мекунед? бале, бале. 70 та филмашон мегум, 70 та фақат номи филм ҳаст, аз 2 серия то 15 то 16 серия ҳаст. бале, пулҳои хеле зиёде ба даст овардед. куҷо кардед ин пулҳоро шумо? медонед, бегона сарф накардам. рости гап, вақте ки студент будам, хонадор шудам, хона сохтам. Аввали аввал барои худам хона сохтам, барои оилаи худам, баъд як хона барои фарзандом сохтам. 2 фарзанд дорам, 2 писар дорам. барои онҳо як хонаи калон сохтам ки аз 2 дарвоза даромад, аз 2 дар даромад, ки байни келино гапу хабару ошхонаҳошон ҷидо, ҷои хобашон ҷидо, ҳамаша ҷидо карда алоҳида сохта додам иноба. ин якум ҷои сарфи шудагӣ. дуюм сарфи шудагӣ, вақти давраи шӯравӣ ба ман ба як мошини бузург таклиф кардан, пешниҳод кардан ва ин мошини номӣ омодагӣ буд ман ба Волга газ 24. ваям пули калон талаб мекард. мошини пеши пеш. мошини пеши пеш. ин дуюм ҷои сарфи кардагим ва умуман медонед як мошинро чӣ гуна ба даст овардед? ман ҷое шунидам ки ин мошинро гӯё ба шумо туҳфа карда бошанд. туҳфа накарданд? не. чӣ гуна қиссаи ҳамон мошинро бигӯед? медонед, мана як программа сохтагӣ будан, раиси кумитаи синамогарони СССР Павлёнок будан. ва ё як пешниҳод кардан ки медонед ҳамин аз тамоми 15 республикае ки ҳастанд, як нафари то 3 нафара таклиф кунану мо ба хона додан, Москав ба хона додан. як хонаи нав сохтагӣ чӣ ба кӯчаи Васильевская. ҳамунҷа ба бояд мо омада, ман бо аъзои иттифоқ будам, ба ғайр аз 2 ҳиҷра боз 20 метр зиёдӣ ман ба пешниҳод кардагӣ будам ва як шарт буд, ман бояд аз Душанбе кӯчида Москав ба рафта Москав ба зиндагонӣ кунам. ҳамин программа, шукронаи худо, ман ин программа ба ғалтидам ва президенти гилдияи актёрони СССР Евгений ральц буд? не, Наташа Гвоздикова занашону, рождённая революция съёмка кардагӣ будан, худо номашро фаромӯш кардам. хайр, бигузор ҳамон нафар. ва ё таклиф кардан ҳамин ки ман ҳамон программа ба даром. Баъд ман гуфтам: Женя, вы знаете, вы посмотрите, вы каждый год приезжаете с концертами в Таджикистан, в этот замечательный город. И вы хотите, чтобы я свою родину, чтобы я свой город променял на вашу Москву? Каме хафа шудун марда. Гуфт: малеш, ивазаш ба чӣ мехоҳӣ ту? Ман гуфтам: агар доданӣ бошед, якта мошин тиед. Гуфт: марҳамат, мана Жигули 7-ум, рақам 6-ум, 4-ум, кадомеша интихоб кунед, мошин қатъи. Ман гуфтам: агар доданӣ бошед, якта мошини меарзидагӣ, гуфтам, якта Волга. ман ҳеҷ тасаввур надоштам ки, он вақт пулам надоштам, рости гап. тасаввур надоштам ки байни 3 моҳ ба мошини номӣ Тоҷикистон ба фиристода шуд ва соҳиби ҳамин мошин шудам. пеш аз мошина гирифтан, вақте ки омадам мошина гирифтан, мана аз мағоза гуфтан ки мо шумо дода наметавонем, то аз назди вазир нагузаред шумо. вақт вазир Апахон Катаев будан. баъд хайр хулоса чанд зинаи гузашта назди вазир ба омадаму ман гуфтам: ҷаноб, ман чӣ кор кунам? чӣ сабаб шуд ки шумо мана? гуфт ки медонед, сабаби асосиш ҳамин ки вақте ки мо мошини Волга
академикоба ё ин ки коргарои кумитаи бехатариба метиҳанд ҳамин ду категория гуфт волга мегиранд ин ҷумҳуриба гуфт чӣ хел шуд ки шумо ба артист ба волга додан ба фикрам шумо бисёр артисти машҳур будед ба фикрам шумо ман гуфтам ки ман шумо қати як шунос шудани якумашу дуюмаш ин ки вақте ки дигаро ба мошин метиҳанд ним сол пеш омада таги дари мана ғам метиҳанд мана 3 моҳ шуд шумо як кофта истодем шумо куҷо ба аман ҳамон ҳолат ман сиёмка ба берун аз душанбе исфараба будам сиёмка ба ҳеч ка мана хабардор накард ки волга омадасту ҳамин чи ҳамин сабаб шуду мо вай одам қати ҷора шудем баъд гирифтед хулоса мошина гирифтам ин ба сарф шуда медони як чиз дига ҳам як боз шумо ин савола додед куҷо ба сарф кардам як пирамард як насиҳати бузург ман ба додагӣ буд ки медонед ми аз ҳама қиматтарин аз ҳама баҳотарин аз ҳама баландтарин гуфт кадом вақте ки чизе ки ёфтед фарзанд тарбия кунед ва медонед ми якеша дар хитой дуюмаша дар испания баъд дуяшам мактаби олӣ дар амрико тамом кардагӣ университет тамом кардагӣ яъне ҳама ин маблағ талаб мекунад осон нест фарзандоба сарф кардам шукронаи худо беҳтарин шукронаи худо ки ҳамун чиз пайдо шуду шукронаи худо ки ҳамин корҳои шумо захираи пулиро захираи молиро бо захираи ирфониву бо захираи зеҳнӣ иваз кардед ҳамин хел баъди чанди суҳбатро идома медиҳем дур наравед аз рӯи мавҷи 107 FM
ҳуҷҷати мардуми тоҷикистон муҳаммад алӣ меҳмони мо аст дар радиои Азия Плюс. ва ман як саволи дигарро пешкаш мекунам. Масалан, тоҷикистон ҳамон тоҷикистон, замин ҳамон замин, одамон ҳамон одамон, урфу одатҳо ҳамон урфу одатҳо, вале чаро ки синемои замони Тоҳир Собиру замони Кимёгаров дар сатҳи баланд таҳия мешуд, аммо ин солҳо мо намебинем ин гуна филмҳоро? чаро ки дар замони муосир, дар шабу рӯзе ки мо зиндагӣ мекунем, синемо ҳеҷ пеш намеравад? ватан ҳамон ватан, одамон ҳамон одамон, аммо чӣ чиз маҷрӯи худро гум кард? чӣ шуд ки намешавад? дар даври шӯравӣ медонед кадом фестивале ки дар иттифоқ мегузашт, ҳатман назар ба дигар студиё мо филмҳои кам мегирифтем. агар дар як сол мисол узбекфилм 16 филми бадеӣ мегирифтанд, мо ҳамагӣ 4 филм мегирифтем. Давженко 22 филм мегирифту, дигар студиё филмҳои зиёде мегирифтанд. аз ҳама ба фикрам камтару пасттараш мо будем. лекин кадом фестивале ки мо намерафтем, ҳатман мо ҷоиза мегирифтем, беҳтарин ҷойҳое мо бояд тақдим мекарданд. мисол бисёри давлатҳо мегуфтанд, республикаҳои ҳозина мегуфтанд ки ана тоҷикҳо омадан, мо ба дига ҳеҷ намерасад. ин хелешам буд. Аҷоиб. барое ки медонед устозои бузург доштем. ва дар муддати чандин солҳо як гурӯҳи режиссёрҳое пайдо шуд ки он вақт кинои режиссёрӣ буд. ҳозир кинои продюсерӣ шудагӣ. дар байни ҳамаи филмҳо кадом филмҳо шоҳкории ҳунари синамогарӣ аз тоҷикфилм маҳсуб мешуд дар миқёси дигар кишварҳо? шоҳкорӣ. фаҳмидам. медонед агар номбар кунем, он чизе ки ман медонам, мешносам, мисол Тоҳир Собиру шумо гуфтагӣ, вай худашон медонед, як филми шедевр барои ман, як филми бузург гирифтагӣ, марги судхӯр. чихел вай инсон, вай актёрҳо қати кор мекард, чихел актёрҳо бозӣ кардагӣ буданд вай филмба. Медонед, як классика ҳаст ин барои тарбия гирифтани барои актёрҳо, барои режиссёрҳо, барои кори опера. Медонед, ин кори яке аз корҳои нахустини оператори, номашонро фаромӯш кардам, як бачак аз клуб омадагӣ ҳамун филма ба навор гирифтанд. ба фикрам в гигба Москва рафта хондагӣ будану ҳамун филма нахустин филми вай буд. Кимягаров гӯем, Марат Орипов гӯем, Бақо Содиқов, умуман як чанд нафарои будам, Марворид Қосимова, Муҳаммад номашо фаромӯш кардам боз, ва дигарон. Медонед, як гурӯҳе буданд ки обрӯи кинои Фарух Қосимов, Фарух ва ё ҳамчун режиссёри театр буданд. Муқаддас Маҳмудов ман гуфтанӣ будам. баъд медонед ҳар сол, як сол пас, ду сол пас, умуман мактабҳои олии дигар давлатҳо ба хаякун гӯем ҳозир Москав ба Киев ба Ленинград ба ва дигар шаҳрҳо ба гурӯҳ вазорати фарҳанг студент мефиростонданд. то 15 нафара рафта мехонданд. як гурӯҳое ки мисол Шепкинка, Шукаба, Вгигба ва дигар мактабҳо ба омӯхта гашта. яъне медонед, ва ё як чизи берун аз ватан, берун аз Тоҷикистон ҷаҳондида шуда меомаданд. барои ҳамин дар муддати ҳамин чандин солҳои баъди ин ҷанги гражданӣ мо натонистем гурӯҳ ташкил кунем, студентҳои дигар мактабҳо ба мисол ҳозир мумкин мана Чин ба рафтан хондан, Ҳиндустон ба мактабҳои кинои Аврупо ба Амрико ба Япония ба ин кора кардан дар кор. медонед беҳтарин рекламаи ҷумҳурии моя, ватани моя, яке аз ҳамин равиш ин кино ҳаст. чо мо ина истифода намебарем? ва ман мехостам дар бораи умуман буҷаи филмҳои замони шӯравӣ ҳарф бизанем ки дар қиёс бо масалан асъори имрӯза чӣ қадар маблағро ташкил мекарданд буҷаи филмҳои замони шӯравӣ? мисол як серия ҳаст, филмҳои телевизионӣ ҳаст, филмҳои бадеӣ ҳаст. Бадеӣ оне ки дар фақат кинотеатр нишон метиҳад. Сериалу ин чиза ина дар телевизион нишон метиҳад. Не, ман филмҳои бадеиро дар назар дорам. як серияи филми бадеӣ дар экрани васеъ дар даври шӯравӣ аз 560,000 рубли он дафъа он замона сар мешуд. яъне ним миллион ним миллион зиёдтар.
барои ки он вақт 64 тин буд $1. ҳамагӣ 64 бо доллар аз миллион мегузашт. Да, аз чӣ мегузашт? Ин як серияи филм. Як серия филм. Агар ду серия бошад, зарб занед. Дута, сета, чорта. Филмҳои бадеӣ он кинотеатр то 4 серия буд. А телевизионӣ ман гуфтам ки аз 2 серия то 15-16 инҷа нарху навош гӯем аз 260 000 рубли он дафъа. яъне як филми ҳунарӣ дар замони шӯравӣ масалан бар ивази тақрибан $1 миллион сабт мешуд. Тақрибан. Як серия. Як серия. Як серия. Бозам гуфта истодам. $1 миллион. $1 миллион. ҳозир ман мисол дар Қазоқистон сиёмка кунам агар унҷа ба вазорати фарҳанг фақат вазорати як филм ба як серия ба аз $700,000 пешниҳод мекунад гурӯҳ ба. баъд аз он агар филм қиматтар бошаду зиёдтар бошад филми гӯем госзаказ набошад, филми оддӣ бошад, мондагиша аз спонсорро аз дигар ҷоя ҷамъ карда филм мегиранд, ба навор мегиранд. агар филми давлатӣ бошад, госзаказ агар гӯем ин хел бошад, ман як филм ман гирифтагӣ будам, Егор Кончаловский қатӣ, як серия филм $5 миллион нарху навош буд. Мисол филми Сталинград Фёдор Кончаловский, Фёдор Бондарчук гирифтагӣ буданд, як филми $36 миллион буд. $36 миллион? $36 миллион буд. Қазоқҳо як филм гирифтан, Кочевник ба фикрам номи филм буд, $34 миллион. Ваям як серия $34 миллион. $34 миллион. Яъне медонед ми кино ин чизи арзон нест. Арзон нест, бале. ва талаб мекунад, маблағро талаб мекунад. Афсус ки ҳозир мо намедонам ба сабаби ё ин ки дар ҷумҳурӣ мо ҳамин маблағ надорем. Хай мисол дар кор нест $1 миллион, он ним миллион мумкин кун. Бале. барои инам яке аз сабабҳое ки сифати филмҳои мо назар ба дигар ҳастанд. ҳоз ҷавонои пайдо шуданд ки режиссёрҳои пайдо шуданд ки метавонанд филм ба навор гирифта. медонед ман умуман як дарди дил дорам ки мисол назар ба дигар республикаҳои осиёи миёна ҳамсояҳо гирем. таърихе ки халқи тоҷик дорад, ягон миллат ин хеле таъриха надорад. мо умуман бояд, агар мо пеш дар даври шӯравӣ босмачфилм мегуфтанд, мо бояд ҳоз як студияи таърихфилм бояд шавем. он таърихе ки мо дорем, ақаллан ҳамин таъриха истифода бурдан, барои он ки ҳамин таърихи мардуми тоҷик худаш достони як филм нест, садҳо филм метавонад бошад. ва инҷо савол омадааст ба шумо аз ҷониби Раъно, як шунавандаи мо, як зани бисёр донишманд, азиз ва дӯсти бисёр меҳрубони Радио Азия Плюс. Раъно менависад: салом Орзу, салом Мухаммад Али. Рада слышать вас в прямом эфире. Надеюсь, все нормально у вас. Вашу хурму помним. Студийные часто лакомились. Ей и нам давалось тоже. Мунавар приносил и говорил из сада Мухаммад Али. Мухаммад Али, странно слышать, что вы тушуетесь перед микрофоном. Поделитесь теперь своими первыми ощущениями перед кинокамерой. Здоровья вам и вашим близким. С уважением, Рано. Я не совсем понял вопрос по поводу... Ощущение перед кинокамерой, первое ощущение. Первое, я перепугался до такой степени, что думал, все, это было первый мой съемочный день и последний мой съемочный день. Это, кстати, было этот самый... Мы 3 месяца до начала фильма с Акай Марад репетировали фильм «Стрельба дуплетом», пробы репетировали. И когда я пришел на киностудию, мы пришли на киностудию и зашли в кабинет, где должны были сниматься эти проводы, вы знаете, когда сказали слово «мотор», я чуть не умер, думал, у меня сердце вырвется из груди. Вот такое вот ощущение было. И вы знаете, и даже до сих пор, когда приезжаю, вот 70 уже с лишним фильмов, пусть будет 70. И вы знаете, когда приходишь в новую группу, к новым людям, новые глаза, новые отношения, новые понятия, и все на тебя смотрят, и вы знаете, а ты знаешь, что за тобой стоит республика, за тобой стоит страна, за тобой стоит такое замечательное понимание, как слово «таджики».
Я горжусь, что я таджик, и стараюсь достойно это имя не только у себя на родине, но и в других странах говорить, что мы не только гастарбайтеры. У нас великое искусство, у нас замечательное кино и замечательные артисты. По крайней мере, эта история была доказана. А тушуюсь по той причине, что, вы знаете, я первый раз на радио и первый раз на Азия Плюс, радио Азия Плюс. бале аввалин бор аст ки ҳунарманди мардумии тоҷикистон муҳаммад али дар студияи радио мусоҳиба анҷом медиҳад бо кормандони радиои Азия Плюс ва ин ҳам як ҳодисаи таърихӣ аст. Яъне агар шумо дар масалан телевизионҳо ё ин ки дар шабакаҳои телевизионӣ мусоҳиба дода бошед бо рӯзноманигорон, дар радио аввалин шуда Азия Плюс пешдастӣ кард. баъди чанде суҳбатро идома медиҳем. Реклама.
муҳаммад али, хаста нашудед? не шумо қадти не. акнун як саволи коғазпеч медиҳам. хуб ман мехоҳам ки дар бораи саҳнаҳои каме хусусияти шаҳвонӣ дошта ҳарф бизанем. яъне саҳнаҳое ки урён сабт мешаванд бо шумо ҳамбозиҳоятон бахусус бо нувон. ин гуна саҳнаҳо буданд дар тӯли ин қадар солҳои ки шумо пушти сар кардед, солҳое ки бо синамо сару кор доштед. яъне ман мебинам ки ҳанӯз ҳам шумо пайкаратон зебо аст, тану туш ва кетву бозувонатон зебо аст. яъне ман фикр мекунам ки шояд коргардонҳо пешниҳод карда бошанд ки урён масалан ё ин ки ним урён сабт кунед, бо як хонуми урён дар бистар бусу канор кунед. ин лаҳзаҳо буданд, мехоҳам ки ба ёд биёред. будан бин намешавад. биёед қисса кунед, барои ман ҷолиб аст. медонед як ду чизои хандовар ба хотирам омад. мисол як филми «Золотая стрела», Светлана Петросян, пайкони тиллоӣ сёмка карда. ҷавон будам. чанд сола? ман агар ман хато накунам дуюм филми ман буд ёки сеюм филм. Не, дуюм филм баъди «Стрельба дуплетам». ин филми «Золотая стрела» ва режиссёрашон Қурбонов буданд. аз тоҷик филм гирифтагӣ буданд. медонед ин як филме ки ба ман то ҳозир маъқул аст ҳамон роли коркардагӣ. чӣ нақш доштед дар ин филм? роли асосия унҷа ки медонед як чемпиони ҷаҳон мототсикл будаму мотоциклронию баъд аз он аз найза камонкашӣ тренери камонкашӣ соҳаи спорт ба ва ин як филм дар бораи умуман дар бораи ишқ аст. ҳозир суҳбатро давом медиҳем. як занги телефони аст. алло, салом. Assalomu alaykum Rovi Xusuda Orzujon. Валейкум барсалом. Ҷаном Боби Мергандам дар хати алоқа. бубои мерган, хушомадед ва саволи худро ба муҳаммад али пешниҳод кунед. Ташаккур меҳмон хушомадед гум дудар ҷона. саломат бошед. гӯшам ба шумо. Муҳаммад Али ҷон, мечам хати бо ҳамроҳи шумо мехоҳам ки як филми хуб нағз барои мухлисомон бирорем. ба ҳамин саволи ман чӣ гуфтанием бача? ташаккур ба шумо бубои мерган, сипоси зиёд ва фикрам ин бачаҳои ҳаҷвнигоранд. медонед шумо агар илоҷаш бошад бобои мергана бобои мергана адрес телефонашонро гиред. агар ҳаст телефонашон. агар дар ин филм ҳамин хеле образ ман аз овозашон фаҳмидам ино чанд сола. агар дар кор бошад пешниҳод мекунем, мебинем да. не намегӯем, ба умед шаванд он кас. дар бораи ишқ ва лаҳзаҳои ишқу ҳол. баъд медонед Светлана Петросян як актёре, вай худаш ҷои таваллудаш шаҳри хуҷанд, он вақт Ленобод буд. дар Ленобод таваллуд шудагӣ, лекин зисту хонаашон Москав буд. вақте ки вай таклиф карданд, вай гӯем қаҳрамони филм ман буду, дӯстдоштаи ман ҳамчун спортсменка, ҳамчун чӣ уно буданд. бонуи варзишгар. баъд аз он як чизе дар ҳолат медонем, агар дар чашм набошад, дар вуҷуд набошад, тамошобин ҳис мекунад. хуб буд ҳамон гуна саҳна? ҳамин хеле саҳно буданд. саҳнае ки бараҳна будану чӣ гуна саҳна буд? ҳамон саҳнаро қисса бикунед. маҳз чӣ гуна буд? хулосаи саҳнае ман шумо бигӯм. вақте ки шаб хона ба омадам, саҳар ҳамсарам ман қати гап намезанад. чӣ? ман гуфтам чӣ шуд? чӣ вақт ман қати гап намезанед? чӣ гап шуд? гуфт шумо номи Светлана гирифтед. шаб дар хобатон номи Светлана гирифтед. вай Светланаш ки боз будааст? баъд мефаҳмид. ман гуфтам ки вай ҳамкорӣ дорем. не, ман дар бораи ман саҳнаи урён хостам бипурсам. ин гуна саҳна буд? шумо медонед ин хел гӯем дар вақте ки дар намоиш биромад вай филм, ман ин саҳная ёки пора кардан ёки чӣ ман надидам. дигар филми аммо буд. чӣ гуна буд? дар куҷо буд? дар ҳамин дараи Явроз. дар дараи Явроз бараҳна шудед?
хай кун чхел бим як аз рӯи виҷдон ҷавоб бидед, чаро андеша мекунед? бараҳна шудед? ба фикрам ҳа светлана низ бараҳна шуд. Светлана як филми дигар буд туннел номаш ва як саҳнаи ҷогаба буд дар бистар. дар бистар ваям ҳамин хел як чӣ буд ки як эҳсосот чӣ гуна буданд? Масалан, маълум аст ки зану мард вақте ки ба ишқу ҳол машғул мешаванд ва дар танҳоӣ, яъне касе нест ҷуз худашон, ин маълум аст. Аммо вақте ки зану мард дар бистар ҳастанду дастгоҳҳои наворбардориву чароғҳои нурафкан аз ҳар тараф, ин тамоман як чиз дигар аст. душвортар ҳаминда, барое ки режиссёри овоз шумоя гӯш мекунад ва як гурӯҳи ки барқ метиҳанд шумоя равшанӣ мекунанд ва ё дар бистар чӣ кор мекардед? Ба муносибати маҳрамона машғул мешудед? медонед таги ҷогаба таги чиба даромада мо бояд бозӣ мекардем, ҳамон лаҳзаро ишқа бозӣ мекардем, ҳамон лаҳзае бояд бозӣ мекардем. Ин бисёр аслан эҳсосҳои табиии мардона рӯ мехистанд? бояд бе ин намешад, медонед бе ин бисёр душвор аст кор кардан, лекин ин чиза бозӣ кардан дар барое ки тамошобин бовар. Светлана чӣ гуна вокуниш нишон медод? Реакшни Светлана чӣ гуна буд? вай медонед актрисаи профессионал буд, вай қатъи осон буд кор кардан. ман ина ҳамчун кор мефаҳмам, ҳамчун кор мефаҳмам, лекин мо баъдам ҷура шудем, шинос шудем, наздик шудем. Ман бихелчи хонашон бам рафтагӣ будам Москав, ман таклиф кардагӣ будам хонашон ба падару модарашон қатъи шинос кардагӣ буданд. он вақт шавҳар надоштанд, дертар шавҳардор шуданд. фақат бо Светлана ҳамин саҳна буд ё ин ки бо дигар филм ба филми Танел бам ҳозир номаша намедонам, вай актриса хотирам ба нест ҳозир, вай қатъи шудагӣ буд. умуман якчандта ҳамин филмҳо ба ҳамин хели чизо ҳаст. гапатон ҳақ аст ки бисёр душвор ин чиза ба навор гирифтан ба сабаби он ки чӣ қадар мардум, чӣ қадар одамо ин чиза тамошо мекунанд. ин барои ман мумкин дигар кас ба вай осон бошад ин чиза бозӣ кардан, лекин барои ман душвор буд. масалан тиккаи наворҳое ҳастанд ки аз дохили филм бурида партофта мешаванд ва инро тамошобин намебинад дар кинотеатр ё ин ки дар экранҳои телевизор вақте ки филмро намоиш медиҳанд, он тиккаҳои буридашударо тамошобин бинанда намебинад. ман мехоҳам дар бораи ҳамун тиккаҳои буридашуда ҳарф бизанем ки чанд тиккаҳоро буриданд ва оё буданд тиккаҳои таърихие ки ба шумо писанд буд, аммо ба қавли қайчӣ шуданд? шумо медонед ин аз актёр, афсӯс ки ин аз актёр вобаста нест. Ин якумаш аз режиссёр, аз редактураи каналми ёки студиями, аз редаксияи ҳамуно вобаста. Ин якумаш. Мисол ман як филм мисол мебиёрам, филми Братство. Унҷа ман ба забони англисӣ кор мекардам. ҳам забони дарӣ буду, забони англисӣ буд. баъд як роли бузург буд. медонӣ вақте ки филма мана таклиф кардан, рафтам Дом кино Москав ба премьераи филм буд. медонед дилам ранҷид рости гап ба сабаби он ки бисёри саҳнаҳое ки ман кор кардагӣ будам, чӣ кардагӣ будам, саҳнаҳоро буридан. баъд аз он режиссёри бузург Лунгин, Павел Лунгин, он режиссёре ки филми Остров, филми Такси Блюз ва дигар филмҳои бузурга гирифтагӣ ва номи ҷаҳонӣ дорад ин режиссёр. баъд ман гуфтам ки шумо чӣ кор кардед? вақте ки мо кора сар кардагӣ будем, ҳамин қадар текст, ҳамин қадар аз ёд ба забони англисӣ кардам, ҳамин қадар азоб кашидам. ман гуфтам кани вай саҳнаҳо куҷо шуданд вай саҳнаҳо? баъд хандиду гуфт ки твой образ очень ярким получился, и ты задавил моих главных героев. Поэтому мне нужно как-то было тебя умерить, как-то хулоса ҳамин баъд пора карда ин чиза. баъд филмҳое буд ки мисол филмҳои Бақо Содиқов, на ҳама саҳно истифода мешуданд ва экран ба баромадагӣ буданд, на ҳама саҳно. мисол филми яке аз филми дӯстдоштаи ман, филми Носир Саидов, филми Ойнаи беҷило, бисёр саҳнои буданд ки бисёр дилчаспи ман буданд. афсӯс ки онҳо истифода нашуданд ин филм. Медонед
бисёр ман гуфтам ки ҳозир филмҳои продюсерӣ пеш филмҳои режиссёрӣ буданд яъне режиссёр интихоб мекард актёра режиссёр тасдиқ мекард режиссёр талаб мекард ҳозир продюсер ба режиссёр продюсер тасдиқ мекунад оператора продюсер тасдиқ мекунад режиссёра актёра ва ё тасдиқ мекунанд ва ҳамун арзиши ҳамун нарху навои ҳамун тавоногие ки шумо дар медонед яъне ҳоло замони ҳукмронии продюсерҳо дар олами синемо пул ҳукмронии пул шуда баъди чанде суҳбат мекунем атрофи робитаи муҳаммад алӣ бо ҷавонон дар масъалаи синемо. من میخوام حالا راجع و عموما جوانان کوشش و غیرت جوانان در راه رشد سینما حرف بزنیم که امروز جوانان رو شما چگونه میبینید و فعالیت اونها رو چگونه بهاگذاری میکنید؟ میدونید شکرانه خدا که در عموما در زمان حاضرینه رژیسورهای جوانی پیدا شدن که با مهارت مثال در خوجند این محیدین جورایف در دوشنبه من میشناختگی مثال محمد ربی اسماعیلوف بفکرم بله محمد ربی اسماعیلوف عبدالحی زوکیروف عبدالحی زوکیروف ناصر سعیدوف و دیگران
باز یک بار دیگه سوالتون من قدر من میخواهم که شما عموما همین موقع جوانان رو در پیشرفت سینمای امروزه بهاگذاری کنید که فعالیتشون قناعت بخش هست نیست، توصیه های شما، مصلحت های شما به آنها. جوانایی هستن که چه گم عموما در ملت تاجیک در وجودی خلق ما این یک خلق هنرمند هستند. بله. و ببینید که مثال من یک چیز افسوس میخورم که در اینستیتوت صنعت یک فیلم ناصر قطعی گرفتگی بودیم، آینه بجلو. شما میدونید افسوس که قهرمان بسیار عذاب کشیدن برای قهرمان یافتن، هم از طرف بچهای جوان، از طرف گفتند و ناصر سیدов بعد پسر خودش رو گرفت قهرمان کرد. نه فقط اون کسا از شرکتی سیل یک نفری گرفتن، فرزندی من گرفتن، یک دختره که از یونیورسیتی. اصلا کارگردان های ما پسرهای خودشون رو میگیرن. مثلا فیلمی در آرزوی پدر بود، کارگردان پسر خودش رو گرفت قهرمانی اساسی کرد. ناصر سیدов پسر خودش رو قهرمانی اساسی کرد. اینکه خیش تبار یا نزدیکانی خودشون رو دعوت میکنن. من در حیرتم. این نه فقط در ساحه کینو، در تمام دیگر ساحه‌های تاجیکستان این کار هست، خشتباری هست. من یک چیز دیگر گفتم، میدونید در صنعت، در فرهنگ خشتباری توری نمیبیاد. من چند بار سوال دادن که مثال فرزندای شما ندارن، همین چیز دیلشون به نیست. برای من طلبم نمیکنم که از آنها همین راه قطعی معلم شدنشون، معلم یک اولادی معلم شدنشون، دکتر شدنشون ممکن، مثال انجینیر شدن، لیکن در هنر دیگر چیز است. این تماما یا هست یا نیست. همون همون ستاره خداوند کریم شما بفرستاند یا که نفرستاند، دیلتون به هست یا نیست. برای من اینجا هیچ چی کردن در کار نیست، لیکن هستن جوانایی که این یک دویمش کدام وقتی که کدام استودیویی که روم من حرکت میکنم، اگر سناریو بر وقت یعنی بر وقت خونم، اگر از من پرسان کنن، بعد منم خودم هم تکلیف میکنم که از حرکت میکنم از تاجیکستان یک نفر، دو نفر، سه چهار نفری که حتی در زمان شوروی هم این بود. مثلا توفا فاضلova که خودش یک بسیار انسان با نفوذ، انسانی با احترام در صنعت تئاتری و صنعت سینما بود، پسرش شادروان مراد اوریپوف با اصطلاح فاوریت محسوب میشد در عموما کینماتوگرافی تاجیکیانی. شما میدونید همینقدر نام و نشانی بلند داشت که در سن 23 سالگی یکی از جوانترین заслуженный ارتیست ریسپوبلیکی گفته، یکی 23 ساله نبود заслуженный ارتیست. بله. تأثیر مادرش بود؟ حتما میدونید وای زنی بزرگ بود. وقتی که ما وای قطعی ریپتیسیون میکردیم میدونید و یا سری میز به همون کنجاق میشتن، ما مرد قطعی ریپتیسیون میکردیم. من از مرد نمیترسیدم، من از توفا فاضلova میترسیدم، از دیگاری وای میترسیدم، از امتحان وای نگارش یک امتحان بود، یک طلب بود وای. میدونید برای همون من شرم داشتم پیش وای با کار کردن. و توفا فاضلova میتوانست مثلا نقش اساسی رو طلب کرده گرفته به پسرش بدهد. مراد اوریپوف خودش هنرمندی بزرگ بود خودش. میدونید یک من فکر میکنم که همچون اکتور تاجیکستان وقتی که وای رژیسور شد، همچون اکتور تاجیکستان یک شخصی بزرگ گم کردن، از بین رفت. به سبب اون که همون وقت ببینید که ابو علی سینای بازی کردگی، رودکی بازی کردگی، خیلی عجایب بازی کردگی. بله، نوتکرار است. تا حاضر این ابرازها نوتکرار هستند. اینا میدونید نه فقط بگیم این توفا فاضل وای هیچ توفا فاضل یگان کس نگفته نمیتونست، لیکن مراد اوریپوف خودش هنری بلند، هنری بزرگ داشت خودشون. اینو لیکن اون زنی بود که مخصوص برای توفا فاضلova از دیگر و یک اسکیاچی بزرگ بود. برای اسکیا و برای برندگی و از دیگر ریسپوبلیکا و شما گفتید که کاتیبای یکم تسکه و چی سمالوت میفرستاندن که تیاره میفرستاندن که باید با مهمونی تکلیف کنیم که رفته همون معرکه می یگان فستیوال می یگان آباد کند. عجیب. یعنی مثل همون فاینا رانیفسکای فدراسیای روسیه افاریزم های زیبا میگفتند.
شما میدونید با فکرم این کس بلندتر بودن اوه. با سبب اون که فقط اون که این زبانی با زبانی تاجیکی چرا افاریزم های توفا فاضلова رو گرد نمیارن در حقیقت؟ نمیدونم من چرا این میدونید این وقتش با من گمان میکنم که یک چیز این یک بوی دادیم ما که همون چیزا نوشتن نگرفتیم ولی در ویردی زبانی همگان هست. مثلا شما میدونید میشود که این افاریزم ها رو روی کاغذ بیارید. برای من این دشوارتر برای که میدونید اون زیادتر اکن من در ساحه کینو زیادتر کار کردگی اونو در تئاتر کدام خوشگویی توفا رو در یاد دارید؟ این هنرمندی برجسته رو شادروان توفا فاضلова هنرمندی مردمی تاجیکستان رو از خوشگویی هایش میخوام که با همین یک شوخی خیلی زیبایی و با یادآوری از توفا فاضلова برام امروز رو با انجام برسونیم. میدونید من مثل شما یک بار اینترویو دادگی بودم خیلی وقت جوان بودم اینترویو دادگی بودم بعد اینترویوی من اون کس من نمیدونستم گوش کردگی بوده است اینا تو ببین رول اساسی بچیم این با دودو یگان سخن درباره بچی من گپ نزد این برای من یک امتحان شد که در کدام نمایش و در کدام اینترویویی که من برآمد کنم دویم درباره معلمی من درباره مرد حتما سخن میگم حتما حرف میزنم این یک نصیحت من باشد. اگر رفت تو توفا این زمان زنده می بود این هنرمندی برجسته توفا فاضلова و با او اگر $23 برای یک روزی کوریاش پیشکش میکردن در مسئله نقش آفری در این اون فیلم چگونه واکنش نشان میداد؟ عکس عملش چگونه می بود؟ با فکرم یک کلمه هست نمیدونم گویمی نگویمی پدرت با عجب این عیب است بله شما میدونید حاضر همین رفتار قطعی همه یک کردن مثل هنرپیشه خلقی تاجیکستان هنرمند خلقی تاجیکستان استودنتی نو تمام کردگی فاکولتتی اکتوری مثل انستیتوت صنعت تماما همه در یک زینه همه یک زینه کرده موندن یعنی من نمیفهمم اینا چی مقصد دارن کجا رفتنی چی کار کردنی من نمیفهمم باور کنید دلم برای اکتورهای تاجیک میسوزد من این دویم نمایش است که ما درباره اومن مبلغ و درباره پول گپ زده ایستادیم باور کنید برای خودم نه برای اینها دلم میسوزد شکرانه خدا که من رفته بیرون از وطن کار پیدا میکنم و کار کرده ایستادم و اینا اکثرش از اینجا نبرآمده ایستادن کن بله و این هم یک نوع فرار مغزها فرار انسان‌های هنرمند است که واقعا شرایط مجبورشان میکند که بروند جایگاه بهتری رو برای خود پیدا کنند. واقعا افسوس میخوریم ولی سپاس بر شما که امروز آمدید. سپاس و من آرزومندم که شما در فیلم های جدید در فیلم های جهانی نقش بیافرید زیرا ما با شما افتخار میکنیم هر کجایی که شما رو میبینیم در هر نواره در هر فیلم در هر جایی میبینیم با افتخار میگوییم که از تاجیکستان است حتی اگر نپرسندن در حال میگویم از تاجیکستان است نو پرسیده برای همین سلامتی تب بولیده و لحظه های زیباترین رو برای شما تمنا می‌کنم. آرزو من می‌دارم که شما منو تکلیف کردید با نمایشی با رادیوی خود و امیدوارم آرزو دارم که با آرزو با می‌خوریم. البته خداحافظی می‌کنیم با شنونده‌های عزیز. من راستی گروسنه موندم حالا من می‌خواهم که محمد علی رو با غذاخوری دعوت بکنم و این روز یعنی 3 دکامبر سال 2021 ساعت 1:02 برای من 1:02 ظهر برای من روزی تاریخی است یعنی روزی که من با محمد علی غذا خوردم. تشکر.